Menta kesingi balang ke santerik nailar ki nong ilam ke senjuk ki nong sensyar senong ke nong mensaus imshim kila elek bani kendu ya ke simiti Himanayak IAS Deputy Commissioner ke West Khasi Hills District hagabai day bat ka jingtemu jong ka sarkar ban sedang biang ya ka jing penben ya upod usam hakate ka jinglek ya kendu kinang yalam ka senjung kila IT ru da ka jingtho bat kerpa ya ka Deputy Commissioner bahkan pensngau sya ka sarkar baha ka Regional Committee ka badai pen ya ka West Khasi Hills ka bala thong biang menta ka kentop lang ru ya kinong sersyar senong ne khaput namar ki khamtip bha nalor kata kila kerpat ru baka Regional Committee ka bathamai ka dei ban bot thek ya ka ei ka ba ka Regional Committee ka barim kalapro dang Menta kasih, kinong yalam bat di soda senong, yang kedai kendong katany. Iwan hang ni ha ka office yang Deputy Commissioner ban yakan doi ban yakren. Ha ka pede bat kaji penbaik upur usam. Tinggi la yakren ha ka yakan doi ha ka pede bat kadai kam bat ni kerpat ba na kaliang juga di Regional Committee debat kentup langru. Yakinom ikmat ki badai ki sodar di rangbak senong yang kadai kendong katany nomor ba ki khamtip ba Swaban sedang kajinya keren dan sta Swaban sedang ya ka jalang jo Regional Committee nang ta ka baar na kaliang jongi na kajing kermen ba di atli Regional Committee ka ba ka sarkar ka atum lam seiso man penbej jo putusan bat kani ketika Regional Committee ka balai di na kaliang jongi kermen ba ha kani ka Regional Committee ka balai ala ban pendep ini kam bat ngila kentu ngil airu da kajing tho ba kani ka Regional Committee ka balai ka ban khotno e ka meeting kat bala no kloi kami tingkat bala nang ba nginyok bani discuss nginyok bani keren kam hakabi kam boda nang ta sakawi pat de ka senjuk akni ka po ngiwan bani khmat bani keren ru ba kadi ka Regional Committee ka thamai kan but ya ki ka ba ka Regional Committee ka barim ka lale nomor ba hakni Regional Committee ka barim ngila ihun ya karkom penkre jongka ya ki kot kislah ya ki jinun kam na kabanta ban penbej putusan di kita ki poin ka bangi lawan man ya kendu hakani kapor di hakabai dei bat kiwi kam kum kajing khang jong kar asam ki development ki bawan na ka jela megalia ilayo ru ban ya keren ya kita ru bat na kaliang jong i Deputy Commissioner na kular ban simkia ini kam ban ya discuss bat ka sarkar asam nang ta bat ka home department jong ka jela megalia di kum kita kibala syak khang hadu benta ke badang pending ke dega surok ke badang don lais pak meter ai ke baterai na yau langpi ke bala poi menta hadu surok asam bat kajing kwa jongi ngil ajin thoru ha step engineer bat IDC mentaru ba kan ke surok kan beteng ke lais pak meter na ke surok asam ke ban lecha langpi samoding snam yap siji bat sakawi ka development ke bala syak khang menta ke dega health sub center ke badon ha kompaduli dia kan niru ngila ya keren meni bat nagaliang yung Deputy Commissioner ila kular ban simkia ya ganiru ban yakran batka sarkar asam batum juru batka sarkar megalia tangkum tahi nagaliang juga napai sekretari insabatai por sa kapor ngila jukren hagude batka langpi sektor hi baro kawe kinong sung yung katay kadong kathan ki kwa baik ban hap sa meklaya bat umdon hiru ki pajba ki bakwa ban sa asam namar kata mitho ang to ba kum kinong sung ngide ban hap sa meklaya hagan nagajing pen backput genom day ban bakla kata kadai ka kabang ju penpau na kapor sa kapor bat nagaliang ka Regional Committee kadai ban lej sa ka jikren pendikput kadai ban lej leng ba ka surjungi ki pajba le kren manay kata ba ka asam kenom sim ya ka jikren pendikput da ka ba supen bor ki pajba kumbalong bro kata asam bro kata ka wan ki sinong ka penbor ki briu ba da ka ba pensepting ki tingile kren sai hang ne menta ba kamat jong ka disi ba ka sarkar asam ne ka sarkar meklaya kam don hok ban chupen bor ai ya kamun lalu jadi pajba makin jet ya ka jingkwa jongki chano ki kwa bandon la sha asam ne sha meklaya ti ko mangitip sai ba ki pajba sha ka te ka than ki kwa becha meklaya amdon ba kwa sha asam kata ka dei ka bangin penpau di siru is no manjuri kata yung kalong ka badai te ngin haban sim beja ka surjong kinong sunong ta ka dei ka ba penpau mene kajing kerpat jongi baka Regional Committee kadeban kentup lang yaki saudara senong yaki nong lam senong ha kane ka committee tina kaliang jong i Deputy Commissioner ha kane ka swila pensai ba
kin sa penbej yang ngiru bangin long ki dekot badila tular ba kin pentikna ba kunam ino yangi te ngiru ngila manjuri kata ngila suhun bat ngila ngej ba na kalian jong ka negara regional kunti habakan sa korsen kan sa kot langru yaki nong ilam sinong kata gede ka ba jisi 8 pau badila tular kan mesti dekat ku ka jing tip jungi ki bilo ki lawan ha ki sinong bat kila le ya ka tu ka SIR bat kila pendap te ngi sngo ba yo lat hi banwan te kidon pade ki kato kade ki khep ki ba kimbiang ki dokumen imat ki jing tho jing tar te kindang pendek biang kata kade ka ba yo sngo na ka jing tip jong ka office ro